Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Sizlarga hozir O'sh Chapalag'una bozoridagi Jiguli bozorini ko'rsatamiz. Like'dan bosib, kommentariya yozib, qo'llab qo'yishingizni so'rab o'tamiz. Hozir birinchi sizlarga 06 ko'rsatayin, qancha ketganin. Mana shu 06 181 mingga satıldı. Yılı 2001. Balonları kışkı. Şöyle canlı dağın aküstü 21.06 Titan diskada yılı 97 2015 Navrol Gönçe Lexus'larda bulat. Жақсы жасатыптыр жолда. Ақшасын 200 миң сұрады. 21.07 Жылы қанша екен? 2011. Қанша сұрадыңыздар? 220 миң сұрады екен. Запасной дискалардағы бар. Yirmi bir nol altı Yılı 99 1.5 объем 200 ming so'ratat mashinaga. Salonning ishlari Dağın bir 21.06 Yılı 98 1.6 объем 250 ming so'ratat mashinaga. Assalomu alaykum. Salonning ishlari top-toza. Yirmi bir nol altı Yılı 99 1.6 объем Şu maşina özümdükü байланысаңыздар болады. Машина жақсы. Tayga motor, коробкасы 5'lik, arka döngülöktörü zimni aldı, ortaça. Zımpıl alıp aldım diyorsun. 21.07 Yılı 2003 1.6 объем Karbüratör. Kaça soradasın? 160 ming. Dağın qara tüstüğü 07 Yılı 2010 1.6 объем 180 ming deb жазып qo'yibdir.
Assalamualaikum. Motor tutup kalgan bu? Расходы көп pü? Расход бар деймін. Şu motorda işi var ekan bunun. May расходы az мазалады ekan. Keç kuş kelgan. 2106 transit nomerde. Maşina күздө келген. Номері салын элек. Жылы 2003. 1.6 объем. Nasıl değil mi? Kaç soru atken? 220 dolar. 220 bin soru atken. Жылы 99. Yigirma 1.06 Родной краска 2001 жылы 1.6 объем Titan diskada salonun işlerini kraskасы родной ekan, таза, чирик жоқ. Жаққан болса байланышасыздар. 21.07 жылы 2010 1.6 объем. Assalamualaikum. Qancha so'radasiz? 290 ming. 290 ming. Yigirma 1.07 Жылы 2008 1.6 объем. Qancha so'radasizlar? 220 ming. Полный шумка болгон машина. 21.07 жылы 2006 1.6 объем. Акчасы канча? 220? Iki yüz yigirma ming so'rab atgan. Yigirma 1.07 жылы 2008 1.6 объем. Bunun akçası kança? 180 ming so'rab atgan maşinada. Niva. Niva. Niva suyucular. Жылы 2006 1.7 объем. Qancha so'rab atgan? Satıldı o. Qancha ketdi? 100 qancha? 94. 194 mingga satılıptır. Niva suyucularga Niva'ni tartib ko'rsatayin. Жылы 2008 300 ming deb so'rab atadi.
gidrolikasi bor ekan. Balondori qishqi. Assalomu alaykum. Yaxshi baba? 300 ming so'radasizmi? Salondor ko'shning olti tegilibdir, ha? Shaqallar sonda. Kosmetikaga qo'sh kerak, deyishili çok. 21.06 Koksvet'te 2004 1.6 объем. $200 ming so'rayapti mashinani. Niva suyucular. Tamam. 2012 480 ming so'rayapti mashina. Balondor shpoy zimniy. Salonning ishlari toza qo'ydim. $480 ming so'rayapti shu Nivaga. Niva voyan etishdi. Balonlarni ko'rsangizlar. Oy, nechta? Bekatova. Жылы 2012, 1.7 объем. Assalomu alaykum. Qancha so'radingizlar? 600. 600 ming. Hazır. Üstünde bagaj, projektör, полный var. Задний, передний. Боковойный şeyin projektörleri var ekan. 21.07 190 ming so'rayapti mashina. Жылы 2011 1.6 объем. Telefon numarları. Salonun işlerini göstereyli. Salonun işleri kıyla cüdep kaldır bırak. Жасап менем дегендер болса байланышасыздар. 21.07 жылы 2002 1.5 объем. Документтер менен бар экен, китеби дагы бар. Родной краска. Salonun işlerini göstereyli. Akçasını kaç ederdiniz? 200 ming so'rayapti. Байланышасыздар. Sizlerge Japalaguna bazarındağı Jügili bazarını görsetip çıktık. Like basıp qo'llab qo'yishingizlarni so'rab o'tamiz. Подписаться knopkasini bosingizlar. Kanalımızga qatnashib qo'yingizlar. Allohning roziligi uchun